Grad Pozorište Gradiška poziva vas u četvrtak 24. februara u 20 časova na komediju Pastorala. Radnja predstave dešava se u Lamincima jedne godine tokom Ilindanskog zbora. Dva mlada para, jedan koji živi na selu, a drugi koji dolazi iz grada, u goste su akteri ove vesele, ljubavne i mladalačke priče. Ma dobra si. Dobra si ti. Al dobar i tvoj Novak. Aj daj mi ga na jedan dan da ga probam. Vraću ga pošteno. Znaš šta? Ti lepo šetaj tamo, a ja idem na ovu stranu. Znači ću se na vašu i bez tebe. Ružo! Priča o sukobu sela i grada, priča o prirodnim i vještačkom, priča o našem selu i ljepoti ljetnih avgustovskih dana u kojem se u kovitlacu strasti i intrige nađu dva mlada para koji svoje partnere stavljaju na razne ispite povjerenja i otvorenosti. U ovoj veseloj ljubavnoj priči igraju mladi banjalučki glumci Dragana Ilić, Anando Čenić, Smiljana Marinković i Svetozar Babić. Ma vrednija je jedna Novakova stara cipela nego 1000 tih tvojih smrdljivih grujica. Ne znaš šta priča ženska glavo na grujim ponos može da slepi 14